A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore TikTok. Selamat sore untuk para pengikutnya yang setia. Mari di malam Jumat ini, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah untuk para leluhur ya guys, serta Ibu Ratu ya. Niatkan hajat masing-masing di dalam hati ya. Oke, kita mulai guys. Assalamualaikum manunggaling kawula lan karahmatul weba Kanjeng Ratu Kidul Lirido illa bismillahirrahmanirrahim illa hadrati summa illa ruhi yasoibul gaib khususon eyang langlang buana bin pulan wala eyang sabdo palon bin pulan wala eyang sukma nanggung bin pulan wala eyang panembahan senopati bin pulan wala eyang Sunan Kalijogo bin Pulan wala eyang Sunan Gunung Jati bin Pulan wala eyang Sunan Muria bin Pulan wala eyang Sunan Kudus bin Pulan wala eyang Sunan Bonang bin Pulan wala eyang Sunan Ampel bin Pulan wala eyang Sunan Giri bin Pulan wala eyang Sunan Derajat bin Pulan wala eyang Sunan Gresik bin Pulan wala eyang Cakra Buana bin Pulan wala eyang Pangeran Samudro bin Pulan wala eyang Prabu Siliwangi bin Pulan wala eyang Brawijaya V bin Pulan wala eyang Prabu Kian Santang bin Pulan wala Gusti Kanjeng Ratu Kidul binti Pulan wala Gusti Kanjeng Ratu Nyi Blorong binti Pulan wala Gusti Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul binti Pulan wala Gusti Kanjeng Ratu Dewi Lanjar binti Pulan wala Gusti Kanjeng Ratu Ontro Wulan binti Pulan wala Gusti Kanjeng Ratu Nyimas Ayu Gandasari binti Pulan wala Gusti Kanjeng Ratu Sukaisi binti Pulan wala eyang Nogorojo bin Pulan wala eyang Nogo Geni bin Pulan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.